Pre-makeup da achiwi kamataya paubing. Tuluili kagazib DBCA Youth Triennial Conference ayakup sanghaira. 45 chingai MLA khushim washumli ninggushi pongchok haira. State Uyaina Armed Forces Special Power Act Kushok Haura the Chief Minister na hanghaira. Lekhyang Thor, Achung Thor, the Tangkhul Express we power Ringphawon Zimik in a Pamidalay, Pau Ping Maisa in a Nganangramsa. Tuluili Kagazib DBCA Youth Triennial Conference Ayakup Sanghaira. Koka Sasa Kachuhina, Tikui Sada Kazib Chili, DBCA Judges Hangshini the Chiko, Kala Chiwi Youth Ping Vazanga. Pau Gapa Long Now Kala Karing Karagle, Koka Sasa Kachi Tupongli, DBCA we Executive Secretary Reverend Dr. Muthod Mivasha. DBCA with Youth Secretary Ramganing Riva, Tangkhul Theological Association with Director Designate Dr. Ungramthan Shongjan, Tangkhul Christian Fellowship Bangalore with Chaplain Ngalatong Hongyo Atumna Mutuimiya. DBCA Youth Union Triennial Conference Jiwi Ngahan Rane Double Quartet Li Shangsha Kulena Yuihawa Langtang Pungjamna Kakane Kala Shokvau CYS na Kagatumang Saya. Group lang hanli jasami tushar aina ramvuna mai khaya samphanga yersho lasyo la kapangda ringwina khwi samphanga tangkhul ngashan sari aina yersho lasyo la ngahanda jasami tushar CYS kala ringwi CYS na khwi samphanga khangahan mang maningla mi avavuli ngatei tei da varena sami kahai lemet kathem chithe khangarok rani la khuikaya Kazib Chili Wagazang CYS with Chairman Ping, DBCA with Katana Ping Kala Karanau Ping Ngasan Ngarum Laga, Twitagla Kuihaira. CYS Koka Sata Christer with Ungram Raisan Kawai Association Kala Local CYS Kangarum Fellowship Jungmaida Lera, Church Aina CYS Koka Sada Otsak Rum Kawai, Church CYS with Kawad, Magapai Kala Lansin Li Yang Sang Kami. Kala katom kami darga salak haira kachihi mayang roka. Koka kasali Christer aina aina church kala church CYS aina youth union mushit kahai atamle chui khamaya long naule koka kasa mirin pan leibaira kachihi twitak tada yarina yapang khangkang rogda khamaya phongshok haira. Kazat kina lakala kachi matayla silwi tumra langda tigahai na maram sada ramnau ping mataylak aina say kakainau ping na ningkriglak aina legasaji ara veterinary department ala yangsangmi phokhaira kachi pau sampangdale. Itumna paning ungbai semau zadda khalai thada silwi kathi new to som rajai khara somle shokhaira. Jiwiwang aya new to somle veterinary doctor na Wayang mihaira kala say silui kagaza chule kiri mira ari kathada kap mira kathada ngha khira kachi maram doctor bingna hangjithe haira chia silui thumra langda thi hailala veterinary department na ngalangda mayang sang khami paula ajon thang sha haira sai kala aya doctor bingna chithada wayang khami chi 45 chingai MLA khashim washumui manga aina wayang sang khami na da hanga Say Gagaza Wayang Sangmi Kahai Vet Dr. Pingji MLA Kushimna Jihoga Kana the New to Som VDC Chairman Grayson Voshumna MLA Chili Ningushi Pongshokhaira. Stately Armed Forces Special Power Act Haida Kaleji Magashoy Kushokhaura Kuchuhi Chief Minister na Hanghaira. Biren Singh na Chief Minister Ngapam Kuilui Kahai Tili Awi Kare Interview News 18 na Kuida Chili Avspa Wimaramji Kahangna. Ek Chiwivang State we apam Kaika Muchuthaira Kala Central Shokarle request la Sada Kapha Shokra Sara Kuchi Shitsanga the Chief Minister Birena interview Chili Hanga. Ek Quick Shok Maramji Nasandalay Kala Ungshokhaura the Shitsanga Kuchi Birena Hanga. Kupungshong Ray Kasang Hakasang Hina Kamataya Tupong Sada Kale Maramli Chief Minister Nahangda Reader Development
malay samana ara go to the hills hopok haira total budget la matai ka haira da biren hanga Shorkar winning rin rural areas aina border areas li khamata ya sada leida leichia subdivisions hang thuruk da chishat khalai chili Shorkar kathan samphang ngashida Brabharis avavarip kapang sanghaira kuchi hila Chief Minister na hanga subdivisions with Brabharis kucha in charge pingji IS officers na thanra officers psycho richuwe azingli otsara kala subdivision ping chiwe alungli matha khamai ngahan khangarok la leira da Chief Minister Biren hanga Southern Angami Public Organization na Bansa da khalai maram lila Chief Minister Biren kahang thari maram ji kapha ina chamna khwira kala Zugo Valley with 2/3 wa Manipur li kazangna ngayat da khalai ji Nagaland we akai maning mana da Chief Minister Biren hanga election atamle marlak aina ngusungra gahai NPP wi kathana Conrad Sangma aina Biren wi alungni ningai ningphun kathada leikhala da khangahan le Chief Minister Biren kahang election hiwa khangariaw akhana country thei khangariaw le ngatak ngorok laga khangariaw kup kahai tharan pangsin khuida ngawam khui kathana chia kala Conrad Sangma awi kapha ngusotnaw na gachi Chief Minister na hanga Khongshang Railway Station ni Kharai sada Rani Gandhi Liu Station wi aina Od Kuphung Rail Kari Ungjang haira Od Kuphung Rail Kari ji Jiribam to Imphal Railway Line ni chata kilometer hangphanga da thuruk paida ungjangna etumna phaning ungpai achahon tharau gachang Rani Gandhi Liu Station ni Kharai sada Od Kuphung Rail Kari ungjanga kilometer shaka thrada akaka Imphal to Jiribam Railway Line chi luba 14,322 grow line at semda khalena kalachi chinguma khayon gachang kupsang lapai da hangdale Railway Line chili stations tharada akha leiki kuchina kala china Manipur wi districts phanga washungra Contract odd with files release Sami Khavaida officials le paisa khamiji masalo the Chief Minister Biren hanghaira contract odd with documents work Kachunga e-filing aina sahauga the files kachung kacha atam chada mishogra the Biren hanga overdraft malay khwai the files release kasaje sarkarna Zimik akha khanithang delay kasa leipai khachi wiwang maningla delay kasa leakha contractor pingchina public grievance redressal aina anti corruption cell le vapaira files release Sami khwai phaisa manamalo the Chief Minister na hanga Manipur Sarkar le Maringpha chithei the Southern Angami Public Organization na indefinite ban sada khalei chili ngahanka chithei the Assam Nagaland Highway wak all Assam Manipur Youth Association na ban ngothaira Southern Angami Public Organization na indefinite ban sada khalei chi Nagaland wak we National Highway 39 shong aina kari Manipur le mungjang sakla leida khaleina all Assam Manipur Youth Association na ban Ayangya Sailong aina hapokhaira kala Nagaland wak National Highway 39 de indefinite ban ka haiji Southern Angami Public Organization na mukhusok rang lakha aina tangda Assam Nagaland Highway we ban ji Savara the Youth Association china chisha thaira Benchi ngasam khawai Nagaland Sarkar na khika magasa wewangla association china maringkapha phongsok haira Benchi mukhusok mada Masai kahai oil tankers aina LPG bullet tankers shagathum thumrada chishat Imphal we aina Assam washung khawai Imphal Jiribam Highway National Highway 37 chong security escorts changlaga chathaira chia India wing leida khlei we akhum hang chishad khani kala mishing akhum hang chiko da chishadli pipe cooking gas washung mi hawra da center sarkar na hangdale cooking gas pipe aina connection khami we expansion rakhara hile yari kuchungali paimi hawra da petroleum and natural gas minister Hardip Singh Burina Rajya Sabha le hanga cooking gas pipeline che expansa khwai beats ajuwi kharam kuchang tarik thra da khani le hapogra da hanga bidding chi kubdar infrastructure sem khawali chingum ka changra khaji sakhui haya kha India with population 98% liva kasha kaza hangkhawai gas pipe connection che athumi shimli washungmi hauki kachina da minister china hanga Northeast aina Jammu and Kashmir ka thaliwa Ramshong
chayang ka hai le hauda apam kai khale gas pipeline che mawa kusung le sala paida hanga kasha kaza hangkhawai gas cylinders aina kakhuili ngatama kha gas chi pipe aina khara pana kapai la pai mai ka komla kommaya da minister chin hanga Aizoli real shongfuma sangla rashung hawra da chihandalai Northeastern State Capital Real Kharaja Aizol na Kamateng Sara Chiwiwang Northeast Frontier Railway na broad gauge track Mizoram we Sairang Washungda Semdalai da hanga Assam we Kamataya City Guwahati Tripura we capital Agartala Arunachal Pradesh we Itanagar Ngalem Naharlangan Hiping Hiwa Railway network lit changahaina Northeast Frontier Railway na kahang Aizol we rail project chi lupa 6547 crore man aina sada khlaina kalachi chinguma ngaphei gachang kup khawai sada lei chi apam akhali kachi katha communities na minority ngasara khala kachi state shokar na tutak tapaya da Supreme Court na hanghaira chida da sada Jammu and Kashmir Punjab kathawi thada state akhali Mushing Athishura Hindu Spingla minority community sada declare Sami Pai Kahaina minorities ngasara mangasamara kachi twitak katachi states aina sender khanini na yangsang kapai pamna kachi he sender na SC li hangsanga SC na kahang linguistic maning akha religious communities china mushing tiawmaida layakha Jibing Chili State na minorities declare Sami Paya. Kamaram Chiwi Twitak Katali Court Nava Mazangarano da SC na hanga. Jammu and Kashmir, Punjab, Mizoram, Manipur Kala Nagaland sang da State Ping Chili Hindus Ping minorities sada declare Sakahaina. Ka Abam Ping Chiwi majority Mishing Pingla minorities sada Leipabam da Lay Kuchi hi hang da lay. Hang da Clay communities Pingchi India we mishing aina nghelda sender na minority declare sakmi wiwang aina atumi state lila minority aina gazadna da sender na hanga minorities majority we maram hili BJP we kathana Ashwini Upadhyana Tegukui Pongshok da Muslim na majority kasa Jammu and Kashmir apamle Muslims na majority we schemes kotonga samgapang Punjab Shong Mushing aina yangakha Sikh na majority laga minority we scheme Sikh na samka phangna La Mizoram Nagaland Manipur Meghalaya Arunachal Pradesh Ladakh Kala Lakshadweep le majority Christians na minority schemes khuya da BJP we kathana Ashwini Upadhyana mamaya khangai phongshokka stately Mushing tiaw khamai linguistic Maning akha religious communities na semkaka institutions lila minority institutions the state china certify sabaya the SC na hanga Russian rai katali Ukraine we aina yamsha ka hai mi 3.9 million shiga ka haira the UN na aya hanga ngalai khani chuwi chan ngazek od shokshun ka hai mathairanga kala ngazek waki da khlai chila chan ngazekle mararang laga mathada khangaran malaya kha otmashok mara da Russia na hanga President Putin na President Zelensky le masam phangmara kachi malai mana kha gazibli ngazeki kachi titak ta khawai key issues maram je ngaran ping da rang rok flungra da hanga chan ngazekli Russia na ningchang da khalai je matailak aina Ukraine we neutrality status kala security guarantees hi changa kala rai hi ngachang khawai kathana khani ji masha aina samga phangmang na ot shokra da Zelensky na hanga ngalei khani ji wi chan ngazek Turkey li gzibli ki da leya Ukraine shong Mariupol humanitarian crisis bar haira da hangdalai Russia we rai china Ukrainians thingmaka ka da we mirin shiman haira da give shong aina hanga la khawak Russia we aina energy import ka sale Russian we rebels aina maning akha mokhuisang marada achahon Moscow na demand ka saji major economists shini G7 na reject sahira Germany we energy minister na kahang G7 ministers na khokasada Russia we demand chili mamayatur rebel aina mi phulungra da ka sajiwa atumna maya khangrok mayang rok hai
chili mutung makanda kasa on hairo da hanga lat luida ajui khamata ya pauping tului le ka gazip DBC Youth Triennial Conference aya kup sanghaira 45 chingai MLA khushum washumli ninggushi phongchok haira State Waina Armed Forces Special Power Act Kushok Haura the Chief Minister na hanghaira Ajui pau henang changhaira pau ngana daklei nutum psycho reli ringpha kala kham haya Zimik sho ngsa serano